Ik hubleye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wow up yi ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyao cha pi wayap ka wi ka kanthai hadin wa bam ko yeini I bam I wathet ko na online hawa kamte ka yi ka kani ka kanthai ka wanai wan we kamon pertuj iti I bam wathet ko taton ab yi kani ka khubor hadu wakot khnang wayo tip I wasakhyat Te chua wo sedang chiki kubor, la dampo mu depu subscribe your new channels nya bhai subscribe, we ngat how to bell wa em hay tu khanang wa yok ten cho cho piu yo yigi kubor wa thame, te ton sedang chiki kubor. Ha iwi ni ijia was nyao si iwa man le ijia was nyao phala iwa da jia haka wi ni ki jala kari India, hey wa da em ka wi ka kanthai ka wa arp house nem irta ka wa da tip pertui kam ka Anju Sri Parwati, da cha bo bi ko ha ibam wa thet ko dewa online na ka wi ka hotel. Ini ijaj bam to iwa khud pertui ki kam ka kuzi manthi wei to le ijaj bam biryani wei kani kanthai da bam ko yeini I bam hadin wa thet ne order ko ki day online na ka wi ka restaurant wa tip kam ka romancia ka wa em hakasara god hakatu ga sngi kuchnem ka le phawi tarik u December wei hadin wa bam ko ki kani kanthai da chitom ko wei delibo ki ka hospital wei da em ko hapo isumar nadu ite ipor Hey yito wa ini wajia da register ya ka case hadin wa ujor ka bay kani ka kanthai chaki pulit wei kani ka kanthai da Khlaad ko ning step ka sngi sa jan kani ka kanthai da cha sumar ko hakawi ka private hospital na ka wada kit wan ki ka chakawi ta wan ka hospital wa em ha Mangaluru Karnataka hakawada yap ko Kam waman kate ka State Health Minister da pha panman ko yei takit hajrong ini wajia wei da ong ko wa u cancel ki ka license yong kate ka hotel ka wada suba ki wa bo bi hai bam hapo ka Food Safety and Standard Act wei ini ichia waro to I wada jia ha iwi itha wa tip kam ka perom bala ka wa em hajan ka kasara god ha ka jala Kerala kam wo pen kan bo wa kani mto ka sen wanang kong ha utu utaya wa de dep le de em ka wi ka nurse wa kre ha Kotayam Medical College da Khlaad ko hadin wa bam ko ye bam wa thit ko na ka wi ka restaurant wa em ha cozy ko de te du ki ni don hi khuble chipon